Ebi bigamirwa ha mukoro gwo kwigura omuzigiti gwa Masigid Bushenyi Town Mosque ogumazireho miliyoni 10. Mukuru wa Nation Media Abdul Karim Karisa na jango mjenzi Sheikh Abdul Kanul akafa yamazire kuvunura Quran okugito muri Nyankore kugira ngo buri muntu ayetegereze byahandikirwe. Omugurusi witu omugenzi Sheikh Abdul Kaduyu akahiza kugihindura yagiteka omurimo rwito runyankore buri omwe nabasa kugicenga. Quran ezo ni nyingi, tungira copies nyingi okuruga South Africa. I'm proud today despite ebebi na agamba tukati ne sente the task which was facing us was gigantic. I'm happy to omuzigiti standard. Abanyishengera bashira ha mukorogu basimire kwatanisa eresireho kombeka omuzigitogo. Tanise tukorere hamwe ageterine niko gati kufa kamwe nuko muganda okwinganisa nyeke nintireba omubasiramu honka kushanga ngu honorable oboryo hamwe na mwingana arobuntu gangaza Dubai nashanga kingu wabarijire kufa konka enzika iba muziciremu niyo yenyine iba kuziga abasiramu abandi. Orukurura abasiramu ba Bushenyi ningashi district kadi ahigira abasiramu bona okwejumbiro mu ngendero ho yatirwaho y'obusiramu ahabo kutunguka kwe dineji. Theme yitu unity and development ntutekwa kubatura hamwe nibo turize kukora ntunguka nabo cy'abasiramu nimbeta nimbe hanangiza ngo twegite hatora umuntu kushabamu kurumanya niyo kaja kuzawa Facebook na omusiramu na shabamu zungu na burenjiri nkabanya kana abantu bitwa takumanya na referring ya Bible twikizamu na Quran zo bintu kugantanzwe runtu kumaye kumugamba Gasha kwa Achir Ramadan.